Hei All India Radio Aizawl ani Chanchinthar puan ma in ngai thatu te chantur Azadi ka Amrit Mahotsav quiz zona kan puang le Masadona Zadina quiz zona chu chori chura thil thlen nu loka movement lian takti top tak kha enge ti ania in chana chu phone number pariat pani panga pariat pakhat pani pathum parok emo email id airdigest21@gmail.com emo thelu thayani Tuna chuan Chanchinthar lo ngai thla ila apuang tu lerem sang ralte Mizoram Youth Commission Chairman Dr. Vanalton Puyan Voin Khan Serkona Mizoram Youth Commission Incubation Center Turlung Aphum Myanmar tol chung boina wangin tungdin huna zo khathara raltlan sangsari chuang an lut to Uttar Pradesh Sarkar chun athloneration don theina scheme thathum dangatan apot sei Ngai thatu te COVID-19 naga kan him theina na invena chili shidan na lak mai tuam na bua midang nai lo le kutle mai ti fai thatte ingai poimo zelang u Chanchinthar lo ngai thlak chhun zomila Mizoram Youth Commission Chairman Dr. Vanalton Puya Longlei North Bial to MLA Chuan Voin Khan Serkona Mizoram Youth Commission Incubation Center Dinatur Lunga Phuma MOIC Incubation Center Muntor Lena Stadium Bula Omin Arami Serkon VCP Kani He huni Longlei High Powered Committee Vice Chairman Pulo Mamatau Chong Po Inaman Puyani Dr. Vanalton Puya Chuan MOIC Incubation Center hian thalai te masona tura malak na sang competitive coaching information technology skill development le entrepreneurship te alen vector thu soyin residential tura rom manani atia thalai te ma khwanga ya anram phal taka petu ser kon khotlang te chunga lom thu soyin anram pek chu human resource ti masona konga le ram economy thanlen zel na konga tangkai taka man ani ang ati MOIC Chairman Chuan Mizo Thalai te masona turin MOIC Chuan thei to pachwa zel don ti soyin lunglei sia hale Korasip District te MOIC Coaching Center hon anito a champaya po hon le thwai to mani ati a Aizawl le serchi pa MOIC Youth Center sakme kani thule lungleya MOIC Youth Center satura roman akal mek thu soyin Mizo Thalai te hoi zaw zela national level chawna man phak ve tura kongko mu zel chu MOIC to mani ati Dr. Vanalton Puya Chuan khoi vapan na kong Aizawl Thenzawl lunglei kong le lunglei ko pui chung kong ta siam that ani tu thu po Soyin MZU Southern Campus tura rom man chei that na po tluan taka kalin a budget hi cheng vai bel cha som panga ti punani thu soibok Nimena Chief Minister Puzaram Thangahova Council of Ministers to come Chuan Zukhamna Tur Dan Duan Mizoram Liquor Prohibition Draft Rules 2022 Ratna Apom Excise and Narcotics Department END in MLP Draft Rules 2022 athelwa hian zul akai hnoi chu khap tha ati lain wine zor phalle phallo chungchang ro tarlan anilowa wine zor phalle phallo chu Council of Minister thutlona siam turani a zor phalani don chuan a zor dan tule alcohol tel phalza tura thutlona asiam turani a MLP rule chi pomnima se wine zor phal ani don nge don lote sarkar ta chua chuna tel lowani MLP draft rules a hian zu khap dan tura rom man mun sang ba ka zor tiral dan tur te atela revenue muzonga rom man siam ero atel lowani Lai Autonomous District Council budget session Chu Chairman PVL Moga Kai Shwai Nimin Khan LADC session holong tlaya nei chanani session tan ni hian MDC Hlui Boral te pusi sangchung along tlai bazar veng le pulal thamwan along tlai college veng te sona hun manani a sona hun man zo nuwa zona le chana hun man zui ngalani Chief Executive Member Provisor Sangan Kumsang ni somni pani sang ni somni pathumata na sarkar sum man tu roman cheng nuai sing ni Zakwa Samriat Pathum Singkwa Sang Rukle Supplementary Demand for Grant of LADC Cheng Nuai Sang Khan Jariat Panga Sing Sari Sang Kwale Schedule of Demand for Grants for of LDC Techu Hausa Asoi Hau Turina Parani Dontum Session Hian Official Bill Paruk Par Anidona LADC Budget Session Hian Karle Ningani Theng Ao Ang Voin Khan Deputy Government Chief Whip Dampabial to MLA ni Bok Pularin Luang Asai Lo Chuan West Pailen ko chunga sarkar masona rural sia mek te amuna kalina enfia Pularin Luang Asai Lo Chuan West Pailen amasona rural tho mek te amuna tlo in na tho man ro te athatle thatlo enfia ngala West Pailen mun leili taka cheng noi sang thum jani manga
residential sports center sak mek po tlo in thok tu ten thattakin an lo dong songa bial to MLA chuan thok tu te chu engineer te du dan ang taka tha man ro te mangi tur cha in West Phailing mai ne lo Mizoram ta na rotling tur boy pui tu an ni ti shareng tu le rei lo te a chale mai thei man ro mang lo turin cha ani emerol hian bial to MLA pulren thluang a sai lo chuan community service center Phailing Bethlehem venga sak mek le community hall Phailing den thar venga sak tan tu te chu lo in na thokal mek te en fia thok tu ten me pui ta na thok an ni shareng chunga me pui ta na rotling ngei siam turin acha ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Thenom ram Myanmar tol chunga inkana are hlei theilowa hemi wang hian tungden muna zo ko thara ral tlan mi sang sari vel an lut to nia thudon ani zo ko thar VC pin hena changa tudon danin tukin jing dari pel nu shat khan Myanmar sipai le Chin National Defence Force te chu zo ko thar bul khomoi tiaw leibula anin ka pa Myanmar sipai te hian anin ren lo lain CNDF hi an ron thong thuta CNDF mi pathum te manin hemi nu lok hian an kap hlum zui nia hriat ani a mi pakhadan kap hliam boka Champhai District Hospital en kol turin an refer ni in thudanani tukin zinga CNDF mi ron be tu te Myanmar sipai sarkarin helicopter manga aronda thartani a thudon ani Myanmar sipai te hian motorcycle an hu ang tenor khomin tiaw leikianga an hala hriat thechana motorcycle pasari an hal chato a don huna khomoi khwa a civil mi anom mumal to lova hai mo le rikodar atang te in zo ko thara ral tlang them tak an lo bel bok ni in Champhai kan correspondent chuan asoi Serchip Sabet Quarters YMA Science and Environment Committee malang na in voing khan sakisi sanctuary sababu chena tur nest box siam natlang na yani Serchip Sabet Quarters YMA hian ngon en kol mek sakisi sanctuary hian sawa an lo punzel theina tur le ding koranga bu chepchi sawa ten an pan tangkai thei turin sababu chena tur nest box siam natlang hi an naya he huna hian Science and Environment Committee ba ka Sabet Quarters YMA shwai tu tele SCC member te Tok chuakin sababu chena tur somthum vel an siama heng te ngo chunga thingkung sang sanga an tar nga lani hei ba ka hian natlanga thok te hian ngo chunga thing om sang sanga YMA chin chhia na te tarin hun an mang bokani Uttar Pradesh Sarkar chuan athlona ration don theina free ration scheme chu thathum danga tan po seini se atia thutlu nei voina Chief Minister Yogi Adityanath ta kai shwai cabinet meeting masabera siamani free ration scheme state chunga mi vaibel cha som pangain an chhor theidon ti Chief Minister chuan soin hemi tana sarkar sum senral tur chu cheng vaibel cha sang thum chani somsari ani ati athlona ration don theina scheme hi corona shipui len lai khan chanani a mirathei le mi bai vai ten an chhor tangkai hle ani Thlatina ati dan chinangin Prime Minister Narendra Modi naktuk chmadar som pakhata hian All India Radio man ki bat hun mangle dona he program man voice samriat pasari na turani Prime Minister to sohi All India Radio le Doordarshan network puma ti chu aninga Hindi tonga atu sohi azo vele mani chena bial thewa tong le linti chua chun zom ani ang Yemena Houthi helhavin nizan khan naktu ka tan tur Formula 1 in tlansenani na tur Saudi Arabia Jeddah khopuyan beya toni Houthi te che nat ber tum ni ma se Grand Prix chu rom man lo kangin kalpuyani angti Saudi thunei tu tenan soini helho hian tun nai lo be photo tuyal thei che khol na mun Jeddah bulk plant an beile a he plant hi Jeddah International Airport bula omani a diesel petrol le thlona tuida khol na mun poimo takani chanchin ti top na tlang pui Mizoram Youth Commission Chairman Dr. Vanlalchan Puyan Voing Khan Ser Corona Mizoram Youth Commission Incubation Center din na turlung aphum Myanmar twal chung boina awangin tun den huna zo khothara ral tan sang sari chuangan lut to Uttar Pradesh Sarkar chun athlona ration don theina scheme thathum danga ta na pot sei chuti zong chu Chanchinthar kan